Danas igramo Clash Royale. Nije sa nama niko tu. Biće mnogo kratka epizoda. Znači, samo vas molim da uđete u moj klan. Zove se Veliko Fire i još ostao Drago. Je sam sam. Dok ne neko drugi ljubi. Dek. Stiže vam. Čekaj. Iz trening kampa kad budete arena 10 doći vam help. Mislim, možete ga dobiti koliko je arena 10. Legion, bla bla. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste ih vidjeli. Uđite samo u klan. Evo, poz, ulazite. Ajmo ovaj smajlić. Da napravimo. Ne. Ulazak ovdje. Biće pro. 4, 7, 6, 700. Treba skeleton i mali. I ulazite. Puno. Treba nešto. Može. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste vidjeli. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!